nakushemerwa ha program reba hindukira ha TV yose dosibire kurungi kandi ndi Betcom Juni nyenda kutwara umugisha go kwakira umuri cyabuzigesi umuri Kanyabwanga kandi Ruhinda North nakwakira umukayo mugurisi Kariyarwo kwe Dominic n'izina Kariyarwo kwe naryo ntwetaga kuriyetegereza habwenye abazire bamuherera izina ningano we yari yehire tindi kumanye byabireho konka umugenyi witu naje ko bitushobora ndi Betcom Juni nakushemerwa mnonga nakwakira umugurisa ha program reba hindukire we bari kunyakira banza watushobora izina Kariyarwo kwe no mayisachi akachi ti kugira ngo nakachi kandi tindaburize maboko ngambira ngo nakachi konka umukuzari wakwaje nkabandi umuntu mushi wamagara mashi munonga bashimpeka yenda kuraba mu rubajure ngozi ndi mushi ni cyarugirire konyete izina keyo very small. Okay. All right. Abazire bawe ne bahi kandi okazarwa na mwaka ki no wanyunika abazire banje bakazari bakigize rukungira district yo bazarirwe rukungira kandi twafuruka yo twije kuno. Okay. Twafuruka yo twije kuno abazire banje bakeja kuno batwafuruka kuruga kuno twije kuno twakira kuno egiyo no gumwanya gora no gobafuruki Ruhinda North yo naho Ruhinda North ne yabafuruki abarugire Kabare Bucinda na Cyenye na Kisoro n'indi jumyanya. Okay. Kuruga 1948 up to 1951 ubafururira abantu bakabareta bakawombekera camps kunuye bakabahereza amataka. Okay. Yes. Aha so mweno wajangwa abazire bawe bo bahi abazire baje amazina gabo umuzire umushinja akaba mweta Pantare ukibandama umukazi wa mweta Polonia bashiki. Okay. Bona bareba bagwa. Okay. Umukokori y'umwana wakangahi yowe izara rya mwenda. Yowe izara rya mwenda my brother urankuratane hariya izara ryikumi mukamuri y'abani 10 mwena hamwe ati y'abani 10 konka nyonda za kura twashanya shangiye turi abantu abasigazi banabonka abandi bafire. Bishitse baragumireho nabo bakaba bari bashatu abajo bari bashatu bafire bona bari ntabari mu kaga akafa abana mu kaga hakaguma habana banamwenka twasigaho ubujo banabonka nito twasigayeho. So ekayanye kerka ya muringo ki obuwabire no kura kuza kwetegereza ukashanga mu rubanzu okuza kunazariwa kuno keje nyine imyaka 10 okwetegeza kurungi nayitegereze nayikira hano obo minhoiro kozirwe ryari okuzarwa kazarwa 23 October 1939. Okay. Yes. So hate shinchi maisa ngo ine myaka 8 nengahi 5 abantu tore kundwa umuntu mukuru keta kurebeka utanzanira Tinkazana ni nkureo myaka 5 ni myaka 2 ni myaka mishe muronga habwanje mitse. Yes. Ukayenza rogire myaka engahi myaka kashi ruhanga kundi ruhanga waje ndende myaka prime age na ruhanga tunga ikitimu hat prime age yahabwawe myaka igana 5 5 hora shinobo chine nabanyina mane ndatambura nobo ine cyo kushemera nabandatambura ndayirukande yibonda kusiga no kusiga hatejesha hatwirukanye we niyo no horo kusiga iyo shindetaga kunda kwirukana iwe tinda basa ndakusigana kandi ushoberwa no kushoberwa iyo to kumanya iwe tutande chai tinchi cha chai kachirya batuzi yo tuyikore oriya takusigo kashoberwa mama no ejo kubaza nyonjo mwiruki ana takusigo wazora kimanya nyonjo mwiruki kandi waza kuzaliya nyonda jango zahaliya nyonda sigara nyuma konka kutange kuri mwisho muzei to kumanya checheka no gweru wakabu nyowe ndio wakabi.
so mwenu omuka murubato ni kamera muce imwabe mukora ekayanye kabanesha ki mukamuri abarisa abatunji abahinji abahiji mukamurubato itwe ekayite kabiri hambo family kuryo kwinga no kwa lezo ntoke zitwe izo zora lezo kuryo kwinga turatunguye byo kwibishyigira no kuza mu ishomero kushoma n'abazere kufayo munonga ibitwahinga baraguza no kuyikora imirimo ndijo twazo mu ishomero konka ragire twatuye abantu abahinji okay so wisha wazari yaro mu ishomero wisha wazari yaro mu ishomero mu ishomero mbwe no kushoma kwanje kuko biri kwingi 1953 atandika klasi yo kubanza P1 nani yomo mukuru ashise imyaka 10 utabeta abana bararwahibera raza mu shomero imyaka 10 ati natandika klasi yo kubanza 5 atano nenda yawo atandisira mu shomero ki yabubangizi primary school Eryo mutawuni we mwarabu hariya kasheshe nazo primary 1 atano nena yabo ryo mu Kristo tidamanya naza mu gigi kitabi atano n'etano nagaruka nazo mu klasi ya kabiri bubangizi nashoma na mwana Mr. Kahindo twashomamo Kahindo bora hurira General Kahindo mukashoma hamwe baturi hamwe bwanyu murukwinganise myakashi ndamukino kachika twera ko kuzarwa kutarazari hamwe konko cyari kishomero twashoma hamwe kari na 5 n'etano mu klasi ya kabiri atana mukaga ni jana shomero rw'umfungwa hari ishomero rw'umfungwa primary school ashomero klasi ya kashatu iryo ni ishomero ry'abakiga ryo kubanza mu bakiga atano mukaga atano mushaje nagaruka bubanze nagashoma klasi ya kane atano munana nazari ya kahimbi mitomo kuri mwarabana nka district nashomero klasi ya katano ni ya mukaga okuruga hano turatambura kuzeyo bice cyabenshi kuhinduza amashomero cikakira kino rugahano za hariya no rugahano za norga klasi zikazitariho abo kuba ahe klasi za hizakira kacho cyo kubanza bubanze bakawatene klasi ya katano ikabiri ya kahimbi na ya mukaga so okuba kawatiri bene klasi ya kashatu yakana batagira naza bibangize mu yakana yakatano baje batagira bagire rya kahimbi so mbwiro bwa amakaba mashomero gagagene ayu waikan hora gene mwari cyo kubanza ke cya munana icyamu kuna shirize cya mukaga rya kahimbi naza mu cyamu shanju Nyamitanga P7 ewari ba junior school na P7 na 8 na bishomero Nyamitanga St Joseph's Nyamitanga niyo nashomeye nambwe no kutunga St Joseph Secondary School nitwe we suggested we should have secondary school here abako St Joseph Primary School is disappearing and we need St Joseph Secondary School ndio umuhari yebu 1978 abashitamira mu kashiko twahandikira bishop kakuru ishomero yitiritisha mbere tushemere kugumya St Joseph niko kutandika St Joseph Secondary School second of vocation so mbwenu kuna heza sha munana na ijana shomeso munasari school kuwa hereze cha munana tuwayongerayo mcamwenda ningashe bibine bindi wisha watandike mirumo naza takatandikira naza nashomesa nasari school umwaka gumwe kashongorero kuri hanso muvare kare kuna heza nazo mu teachers training college na maremi yakena that is St George's Teachers Training College na training ke primary school teacher kare ndiyo kweni yo nabuganire umugenzi Benedicto Mubanji omweshongozi niyo nabuganire ba master bandi bampereze encourage me to in music na no kushoma ibindi kare naheza kuna heza as a primary school teacher na jana za bwongera niyo naratandike koro as a teacher na bwongera 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ni jabande tabangizi ka headmaster okay okarako futungo wa headmaster torashomise myaka bakanye na headmaster kuna headmaster okwe twatwine education officer
ari very difficult man utamutugire turabasa guma naza bubagizana mare myaka 2 so katuga kuza kuba headmaster nyo kali bije bangambira ngo baragenda ngo nize kuba headmaster banje abo ko imirimo yanjye kabana ndagikora bandeta bubagize kuna ikireyo education officer yaine problem yo kuri bituga tiyakireba bituga yamperizo mukama tiyakireba bampindura abantu aranshinga primary school nawe namara y'imyaka 2 ekituga tiyakireba nyonka atarakunde byo kutuga bantu aranyakasiru as head teacher amare nyakasiru ryo ruhinda nose kuri yo centro namara y'umwaka gumwe bampindura bandita Kigarama banamara y'imyaka 2 Kigarama niyo natandikira bito education officer afechituga nyonka atarabasa kwereza bituga I have never done like that tere bikunda awe akugambungura nuke mbuzi tu aje muhereza. That's what the language he was using. Akakugira mukawanuke mbuzi. Nguranuke mbuzi kandi warende yurazani murazana kumuna bagambira muti kwate ibintu kumuzana wabo tanukire mbuzi turagenda ati mbuzi so achi kugira ngo kawanuke mbuzi oche habura oreba ngo education of igomba kuri yaramanyise ngo muhereze mbuzi. That's what he meant. Ababaretegeza makuru gacho kuwanuke mbuzi agenda kurete mbuzi nuke mbuzi muhereza guma mwanya gwawe. I could not do that. I was not young. I don't believe in bribes. I don't believe in that. I believe in the truth. Onkoro mulimo gwanje onsime ompereze bishemere kutunga. Kabi bikabyanga. Kare nazo politics 1980. 80 na chairman wa Mitoma district ejoraleba chairman wa DP na organizing secretary Greater Bushenyi. Obwe kuno uyo mchanga cha Mitoma hakari aba DP binji. Yes. Okay. Ekaberi predominant almost DP. Kashika ninjira ngo obwiro bwe Mitoma kechi ryo mu Bushenyi. Bushenyi niyo yabire ne yebembero mu UPC. Cikisha shita kugira ngo mukamuri Mitoma taro kari county. Ekaberi county. So county ya Mitoma ekaba ejure DP. DP kabari ina kuri abakaba bijure. Nakabari you could not compare konka abantu atubine binji DP kabari nabantu. Kare kutwaza muna ati yo cyakundise DP ombibine byabeberho byo nashikashira. Abagize ki sorry. Ecyakundise DP ombibine byone byabeberho kikaba ki. Ari bina bingashi kabari DP na UPC. Kandi UPM. UPM izire bwanyuma ati. Okay. Izi waziri gwati. UPM ni izire juba hati. Okay, mwisha byabire biri UPC na DP. Yes. DP okajukunda cyawe nco tarajiro mu kashi DP manya automatically wabo ryo mukaturicyo ryo wa DP. Automatically wabo ryo mu kristayo ryo wa. Yes. Niko twatura birebe kandi ko byatandikira. Owa DP yabitandikira mu Kereziya wa UPC yabitandikira mu kandisi byagenda bisyo. That's how it went. Nicereza twumureho tugaruka. Okabatara baza kugira ngo wavuga no mu Kristayo automatically no wa UPC. Wavuga no mu Katolika automatically no wa DP. Niko byabiri. Okay. Yes. Mwene wajwekera Mitoma. Yo na chairman wa DP Mitoma district, which is it was a sub county. Ati Bushenyi district, which was Greater Bushenyi Zantunga mo okuyona Muhammad Segan na organizing secretary. Kari when it was on politics, it was on really hot. Kari oje sashi wagumana bikora byombi. Obwiro bwe kikanchikirizo oba headmaster garuka gumiza mozo. Wabo headmaster ulichetwara mani. Warakora ibintu bingi orazumuriye biraza kubwire bwa campaign razizamu weekend Saturday and Sunday no kwiruka twaza muri ebyo. So mweno 1981 bampindura bantwara mushomero rindi ya Kasingo kwe okwe bintu niyo byabire kubi banyirukaho kunkwata barwa kasisi bari batabarwa kasisi barangaranga okwe ati natoroka narabaza kabira neja nazomuka kureka kunashanga ibintu biri kubi munonga ati bakambe nakukwatira kimwe kaboko ziriki uramanya wo organizer barenda ngo they silence you, they want silence you to keep quiet.
abo ko bari amamana gutwine twatwine twisha umucana wanje akarashomesa bubangizi no wakahinda arashomesa bubangizi twaturarara heru umucara wakahinda umucana wakenda akarashomesa no waje bubangizi twaturarara heru mu mbuga nkomu utabasa kushoho kuza mu kunyama mubaze mbara kwatirayo turaguma turareba okusokurwa gwe kahinda yatorwa umuhanda yaburaho natorwa wanje umuhanda twatino ndisho umushaho anuya utafire nawe yatorwa umuhanda nyona agenda Kenya kainde guya twere nibogwe ondisho yaza Rwanda twabasiga haba amakatu agasigo niko nagire Kenya abwa politics. It was so sad. Kenya ukazayota ukaraba nkahiyo ukarabira mu mitendera ki uko nagire Kenya ni ruhanga muteringiyo okuza kuza Kenya nyona karanda ndaramucisha cyempunu ubwo bubagize nda unyekiro yijana kuri pinga mpandika nota ka arushasha naruhereza umucara ngo nkomera ampereze suka ampereze empari ibyo kugenda nabyo kare nicyo yakoziri natabasa kutamuje abo ko beje barakwatira yabimpereza nagenda hariho umushija akarakora mu customs ari kategori bamweta umugezi serugendo ya umugezi serugendo nagendo we abo ko oja ngo naguma banje abagenzi banje basigero bakabita abandi bakabikore babakozire nagendo umugezi serugendo twagenda amare ibiro bibiri tujya twakwate basi yarushake twagenda abasigazi ba DP bantagati nagenda kuna ikishaka yagenda yakwata yarode motoka twazamu twagenda kasese twagenda twatembe gari y'umwika twagenda twaza maraba twakire maraba akarakora rwahaha hato obu abire no genda kurugaha kushika ishaka kuza kasese tine nabo mwobwa aba UPC bamanyere ngo uriyo muri aba bariyo mbaje cyaba DP bakozire iminyeto bakantagati baze gushitama mutego kwitora bati bashitanga bagende barishongora imisiga iminyeto kandi ko nagezere kuna ikishaka tindagire mutawuni kaga keshirika mu rutoki barite motoka rimwe esiri mu mwanya gumu bantwara twagenda kasese kutwakire twatembe gari yo mwika twaza maraba yo mugezi serugendo twagenda nawe twagenda rwahaha ndiyo namaziri sande nayiko narwarero nangwa nandawe naburwarero kuna kiziri ya pereza treatment kuna kiziri twagenda hamwe twaza Bungoma okuruga Bungoma niyo nagenda Nairobi umushije wo leta bwenge yawo waramuhurireho umushije wa leta wazari bwenge izeroya akaba ryo kwera namuterere simu nashuma yo akatwene nakumanya nawe kasha katire kandi tuwa DP akaba yashire Nairobi kare namuterere simu nazoyo kunakayo nangwa ntaka mbwine nararo munanko mu restaurant ekaberi eri manned by the Church of Uganda Nairobi ari mu mshisha bugingo yari education officer Mbarara ati kuna ikiriyo kuza kuraba ha border narabon kayire nanka kade ya nanka ya master ine ya idete kade kali kuna ikiriyo bambuza ngo ujota shintindaza kureba my brother arwire or to use such a kind of lies to tell them I'm going to see my brother in the Kenyatta hospital kali bampereza mi konka baja bayitomushije baramweta bugingo he was education officer in Mbarara kwishire yandebo tindira kureba hano ya John tunabantu ni mupokurara ngo apana yakumanya nise karamanya kashabo nchakata kwenda kureba kashi echo kubanza okuisha tenda kwa he doesn't want to associate with you omurigo gwijamo church he was a UPC am a DP he doesn't want to associate with me kunkano munyankore uryo munyankore kandi mwabwa no munsi kashi tibenda kugambira waza mu politics uryo kunoku orashanga muri atipara you are not together you kwaryoko no munyankore cyo cyashitari hwecho yayanga kundeba umushije bambinga muno kumbinga mu restaurant nagena narara no mushije ewe chumana hali yagete umukashishe we chumana we yanyore kireti mbwe nazo kugenda oti ugenda post office Nairobi oze post office kubwashisiri
nagenda nangaha ngutu nagenda naza post office kuna izo mwanya Nairobi is a big place motoka zirukanga konka nirukanga naika post office kuna naika yontiya kwese nali umusista w'umujungu namukurata namugambira nti am Ugandan ndarugambara diocese konka ndenda kuza kureba Bishop Makole kari umusista yantwarira umudisho umusista w'umujungu yamutwara Togo mutwara Meseya arebe arenda kureba Bishop Makole kari bantu motoka they thought I'm a priest they thought I'm a priest abo kwanka bagambira ndarugambara diocese ndenda kureba Bishop Makole was a bishop of Fort Portal konka ni warashira abantu kuri Fort Portal Nairobi kuna ikireyo bangambira ngo Bishop Makole is in Zambia ati chuma kozire banyakira bantwara Westlands nashanga 3 doctors Ugandans nibo banyakirire kubanyakira bantwara wo brother Eden was a teaching Stare Boy Center kali kuna kiro tunagumayo nayo tunatarika kwegesoko konko kuzakuruka kunu legenda I was already a student in Makerere Center for Continuing Education na ba primary na bira na kire yari abandi already a student kana kire hari na kire sepa brabya okagabo jensere nabyo byo bwegese kashi nabizire nabyo bitura barankai tuyine hora rabe nebintu kebyo bakwata nabyo no kwitira umuhanda you cannot do uragendo tuyine cyine uyemera uragendo ebintu byaje kuza kuraba boda iserugendo n'abintu yo natambura kwa tende kinyiro munga rero watungo to mu rumotine kipapura cona abakenya bo bayikiriza batangura yo mushomesa nyambire n'abantu kumanya brother Eden yaramanya kandi ogo nabo bangizi hari priest bamata Father Easton w'umujungu kunagire kugenda abo kwa kandi chairman wa parish council yampereze note ejo note kanyamba munonga nene bod who saw it kana Father Easton bakabara pereze umurimo abo manya kandi headmaster yayiruka binara kora bihabyona babaragenda ry'ejo note brother Eden akanyamba so okuza gukora kakora habwa abantu babara mayiti kujya mukabanyire document yona so iworo kuza kuhungira Kenya ukaba no mango inahora hikiri tukugira ngo ukafo kujotere kanzo mu ihangeri konko kano mango ina abantu bora hikiriho yonka ndahunga okufa ndahunga kushenda ndahunga kwitu konka ruhanga kuna hikiri kuri yampereza abantu okay nasa utuye rero my documents zaziri kunuya keje nazitunga leta rono konko muri mu kwise ndakora so bakurondera ishomero Bishop yabayizire yagiro ko influence okay Bishop Makole tendamushangireyo kare toramurebera tendamurebera no kumureba watandika gukora nakava doctors abantu Stare Boy Center nashanga brother Eden natandika gukora konkana na mari short time my nephew niweje akandeta yandeta ndakuru niyo documents zaje zimwe zashagire izindi wazikwata bazina y'umuhanda tenafayo kari nagumiza mudakora wabura umanywa ryo mushomesa tine kora basa kweshereka abantu bakwereza umurimo baje kurengora makukora yewe qualified teacher tibyo kuza kubanda apana so niko natungira umurimo na documents zaje konka kuna ikiri kuri naza kusetorenga nagumiza muno kushoma kwanje tena kuta hasi Makerere kino kwe kubasa kushomesa uri konka ntaka ikira kuza kushomesa nabanza kushomesa nabanza nazo munanka mu United Nations Refugee Center bampereza identity card yabo ni yeje bampereza ejo tora kuri kuna we Kenya nati refugee Kenya bampereza ejo kai barakweza ni interview kureba exactly if you are somebody no kuza kushomesa tubara bawo ryo mushomesa barakubuza barakweza bashomesa barameye byo kushomesa kukubiri so kunaweza kumarebi nashobora nagaruka mu shomera ndashomesa documents zangize rero neje na inorenga na Nairobi University naguma ndashomera yo kompora then niyo natandikire na marking mu review nataka marking Kenya National Examination Council kashinka kora nabo Kenya National Examination Council barashireba Kenya National Examination Council kakora nabo emyaka 15 so bwenu nagumiza mudashomesa Kenya nahuma
konka sho muri ebyo Eh. owanyumuka Uganda ohuruzayo ninga waza Kenya wajara Ato kuisha kunu 1986 Museveni kuyateka injirova neja kunuya narabo n'abantu bo kunyamba haboda narabo neja nazo munanko passport office bantungira passport owe orarongo ko yine passport 19 anything concerning nine jikaje warebeje okay no kutambura kuija naratambura nayo njya kuriya njya kunuya konka boda kunuya bataye kubuza kuriya niyo bari kubireba ari kuri leta rone jana tunga passport passport kuno mu Uganda konka naguma kuri abo ko mukazi akabarwire ntarabasa kurekura umurimo naho tunga passport umukazi nawe she okobo mutwire Kenya mukazi akahunga byabiri kubimanya nabo bakambona bonesaba mutocaringa habo aje kugenda mukamagizira abana abana twatagize abana bana nabo bisha nawe ninga bisha nawe bashanga yo kuri bashomera yo primary ko bayiko mu 7 babiri ko bayiko mu 7 na baleta beje bashomera ku secondary school mbweno mwashwerwa ryo kuri mpungu ondije ryo mu university narashomalo angwene namakaye narashoma ariana nka final year bariyo kondijo ija yafa ondije ashwerwa no mu shari Kampala bani yari nyecereza twumureho tugaruka kuruka yo mukahumuro turi ya program areba hindukire kandi turi ya muntu umushomesa mukuru akashomesa primary ashomesa secondary ashomesa mu college no mushomesa mukuru konko bwiro bwinji akabukorera mu ihangeri ya Kenya so akine mboziye reka tukomeze muno umucara yarwara konka ubyo kushomesa yabireka abo ko kurwara yarwara kurwara mayabo politics muri nko kuba mbona medisa yaza kuriya yaguma yabona naguma ndazo mu bashafu ndagira ki baraheza treatment yakwaturwa muna pressure yakwaturwa muna na sukari amaguru gamba yabona nataka biri kurunje no kuguruka no kura muteganisa ko gato abigumisirizo mu mani ga Yesu tiabo kujya ngo nabwo amani ganje twagwa mu twabigumisirizo so mbweno nagumayo najana enrolling nkabe nanka Kenya National Examination Council na korayo najana garuka na humura mu byo kucebera narebera za kubira ntwari ubwire bwire natunga abayo wamanyire nabo barakoreka coaching evening teaching classes nazizamu zuzazira nyamba ndi Kenya naza mu musician oh really a musician naguma ndeshongora no shongora byeshongoro ki tibishene byanye byo kuguruka apa ebyo kuguruka kano bihe wire bwanye byo kuguruka byahanye to read and interpret music and sing so boriaho inira kaninka kanyonza I am a first Ugandan to join Choir Olympics. Yabaji. Choir Olympics lizi twabireba twaza kureba tari humunya Uganda waragire ni unje first one. Twagire bejo lizi. Injireba gusa. Lizi Austria mbajungu. Abeshongozi bamani. Hata mweshongora ibyeshongoro ki? Byeshongoro tweshongoro byeshongoro bitu birunje munonga. Ninka turabire mukeche shongoro chumwe. Chuma yishongwiro mu Olympics so. Chuma aliyecho. Kawande shongora tena ndaza kwishongora. Najongea kwako Bwana ni mnyonge wa imani ninapiga goti kwako unirehemu na kuomba najikuta nimezama kwenye lindi la madhambi ewe ndiwe ngombe yangu na kukimbilia najongea kwako Bwana ni mnyonge wa imani ninapiga goti kwako unirehemu na kuomba najikuta nimezama kwenye lindi la madhambi ewe ndiwe ngome yangu na kukimbilia Yesu
ni mwamba wa imara. Yesu wangu we, Yesu ni mwamba wa uzima. Yesu we, dhambi zangu zote umenichukulia. Huru, niko huru, furaha tele. Yesu ni mwamba wa imara. Yesu wangu we, Yesu ni mwamba wa uzima. Yesu we, dhambi zangu zote umenichukulia. Huru, niko huru, furaha tele. So mukashoma sorofa wayega kweshongora nomanya uko uri kutamburira aha Yes. aha Yes. iraka rhythm aha Yes. nengoma shino Even mafite harmonizing, yes. Na Hey. harmony, yes. so hatima abayegereza sorofa irake ryo Now I'm going to not sorfa. Sorfa is different from staff. Aro sorfa, aro staff. Konka byona I know them. okay Ndamanya staff, ndamanya sorfa. entano sone herya ha sorofa na star Sorfa katire ngo sorfa entani soneji staff for handika ladies. Sorfa orandika handike bintu nkebi. Kandi n'ubuntu burataho bwina makuru. Bwina makuru. then star Mbwenu kandi staff yo ine nanka notes zoragendera staff ladies nkezo. okay so byono kabishoma Byona bimana. no manyango woriyo mutena torukurugayo Tororugana. no Nonde tena singer not best. Amutenda singer. Amaraka no kubagabere hose dala mutenda singer na singer. then woriyo mu alto ninga soprano no gumoko yonka Yes, alto na soprano z'abakazi izo. Konkari habashije harabashira bakuyesho abashonga ari habashije bari tonga alto, yes. Nangwa hari n'abakazi bari shongora tena. exactly konka na soprano nabo harabashira bakujesho Yaba yine rakarishe soprano baza kugeshongora. akoroga kareno mugaya abakazi bashimiye ko shongora karaka kace Kashitiba natural. tena nakona kace Natural abakazi bari shongora bo kuba inecha umukazi yine rakariche. Umushije yine rakari hangu. konka tena mana ryo nariki tena naryo nirakariki Nirakari, yes. Konka kandi irakari yayigurira Rahayi. yes. Okay. So waza Kenya washomesa wayeshongora Naza Kenya nashomesa secondary school, nashomesa teachers training college, nashomesa ECD. ECD hatiyo ECD early childhood education. So ukatandikira mu primary school Kunuya. kuwashire Kenya Kenya kuna shire Kenya, kuna shire Kenya. Abo kubana nashomera nashire higher guru nazo mu secondary school. Washanga no basa shino bimanye Yes. Yes. Hati ngumushomesa owabira a training jirwe Uganda o training jirwe ryo mushomesa wa primary. Oraza ushitame oguma ushitame. You study and read. Tikugira ngo wali okuza ushitame wali ebitocho gende. Apana. Mano reba mu education system ya Uganda omushomesa wa primary hariho ebintu byakwatashomire ebyo mushomesa wa secondary ariko bashomire. Hati okaragaha wazoto mbya secondary yankabana bitambukire nashomere tena kugira ngo naje ndi munanko mu final stages za Makere Center for Continuing Education. Okay. Ndi mu final stages. So kawa bimanyire. All right. So kwashire Kenya washomesa subjects. Kuna shiko mu Kenya abo nangwa nataka ku secondary school private kabiri private secondary school. Town high school. Nashomesa nangwa nashomesa subject ina ntarabasa kumanya ngo ndashomesa. Bampereza biology nashomesa. Ai. Biology senior 2 na senior 1 kabashomesa. In fact bagabara teka ngo ya biology teacher. Kuna ajiro munanko mu United Nations umurimo gwa nakuferwa.
omukugaruka neja nashanga nteni y'umurimo naza St Xavier High School nashanga y'umusista banyakira nabashomesa geography na n'urungereza kandi bino fact nkaba geography kandi ashoma urungereza history na mathematics ibyo narashoma mu Makerere Center for Continuing Education konka bampereza geography nayishomesa uramanye subject nyo when I was studying a student I was all round urakunda subjects zone as college wabura zikoraje tinde kira kugumira waje akira waje kwata it is so easy yote anyway tinda mayabo ko abandi babishanga bigumira konkanyo kabishanga bibere easy for me yes combination yawe niyo yambera interesting kandi geography history na mathematics kashi yabakanishomesa Makerere ndashoma history mathematics na English nibona narashoma kandi ubwe ntara urujungu narakoraje history ntunga 75 mpurira ntashemererwa okubara ndatunga za 60 65 okwe ntara hura ndashemererwa English ko kambwe no English najikoraje above 75 80 no kuyilamuka waza Kenya washomesa biology etine nakakwate obo biology ndiyo mushomero biology najikoraje muno butatu mu college twatino mushomesa muronje wa biology nico cyanyambere yo kandi agikunda no mu primary twaturashoma nguri science nature study kandi agikunda munonga ndakunda ibintu bya nature no biology rekorengana n'ibyo kuna kwa save bitabo nashoma kashomesa abana ari ku not believe abana rabashomesa wabura ori interested in your subject kandi kindi in my life nkanda kuno kushomesa ndakunda teaching so much okusinga ibintu byone bindi byone ndakunda teaching wabura kunda ikintu kira kwangwira kandi kindi wabura washoma subject zone razikoraje it is not very difficult it is not easy you nikora changa be easy ndaza ndashomesa my grandson is hano bari bubagize ndabagambira hano baratanga nyonka yoti n'amaruhangani ko yampirizo ubwenge umuremo ko okay kandi Nairobi University kashomera nakana CRE geography CRE nibyo namarire mu konka ate cyo tarashomera mu magaragawe niki ngwini kugambire niki chemistry na physics nyoye nyine ibintu binge bishomire ntana basa ku ngwene bitashomire nibye tibyo maze so kwagira university wa majoringa omu geography CRE can you imagine uramaye cyabiriho kandi nabo bakanyanga kunguta graduating ngo kwa Uganda nkatunga nka sente za Kenya government bagira ngo ndonde $2,000 nzibashashuri mbone graduating azandemo kutunga narazi yakaye umucara rwira abana bari mu shomero byandemo nabirugaho so kashomera ibintu byawe konkaka yes oh sorry it was sad bueno mushinje wo mujaruwo mkandaza kurabamo konkaka yari bire dente kadege yagireba ati are you not Uganda namwanti yes kashi okutunga ibintu wo mujaruwo okutunga nanka kuje hano ya ukagira biha ukagenda utanamugambira tambweno ati gendo ndete ibipapuro byawe nuna tarama yato abukuri ipona birete turaza kureba ko twakorera kuyabe kwasira to mu ngaro yaje tureta $2,000 kubone graduating nkahura na meriting in fact nkahura naba muce na urondo muhara go gutora mu gwamburira ruhanga we kabanda kwasana pressure kwatira konkaro hanga yantambira neja nakuru nashitama nayibuza dora yabugumiyashi baguma babinyuma babikwata neja nakuru nashitama abuko niyo naratura navuza yinkorenta kwa tudwayedu omukazi yacyo mu Uganda abana barashoma wa tudwayedu umutima gwanya gubito birugo bireke abuko amagaraga ogarakira magana nabirugo kasta nashomere binashomere naherezi ndiyo ndabashomesa birugo nabirugo
ati dore 10 buraziyanka zandemo nikwera iko byademire biso konka wisha wagira obwire wagarakayo kwakira ipapura byawe biriye biyakwasire ninga byona byagendera cyo bakanga ngo alesi wawe nankorete nankarete $2000 tukwiriza ibintu byawe nanebi wabiroshomero originally that was manya sad umujyari uramumanya tenka mureba umujyari ukora ngo Uganda ni muri nkogwe echo kubanza ariko mushijo nanka ruhanga tubona tubabikonka babiga Uganda ni muri Kenya 1988 bakabiga Uganda ni kuba biga bakaba ari 2000 people ati kuna tungiye barohejo nyine Carthage headmaster wa Flamingo Secondary School yaje what do we do ya president excuse me sir I had to have to be concerned ogumushomesa we cannot afford to miss him if anything at all cost mutuhereze ebora nagenda naza Nairobi kuna zo mu office education na minister nashanga mu secretary yambinga ngo titurenda kureba hanuya nashoberwa ebora naguma nayo nagenda icumugisha murungi nabugana education officer yari secretary wa Kanu namushanga yemire n'abashije abandi babiri yone yebarwa naje mukwasa yagishoma aha barwa kandiko yagambira secretary omushije ogu umuhari barwa gitero wakangari ba muri stating turuhanga yantambirire oraruhanga kokora kutambira taragire kumbuze bindi akacumushaho yanje yahandiko yasayininga naje mutware konka nabazaniye mu photocopy naje tumushaho kuna kiriyo secretary yambuza we yamu photocopy yes chikamudama kamusinga man nagenda yampeba naje twari wakangari nye the next day angambira tujoya kiri barwa the next day bamperiza they reinstated me post me to a new school Solai High School washomesa nashomesa mpaka vyari mpaka 1996 97 na retire garazo private schools muri Kenya nazishomesa nashomesa St. Xavier High not St. Xavier Flamingo Second sorry Nakuru Blanket as a head teacher the head teacher there narugayo omushiri yanga kutsashwese the private school narugayo neija naza Midland narugayo neija naza Midland kuba advertising ile na new college ngo balinda ba principals nagiye nakora interview nagira bona tunga 75 okubaza katunga 76 yunatunga 75 konko wa 76 yari baje private school ati nagiruga mu karugo mu government ndaza kuferwa pension yanje yona agumizamo nasenga narabo naba principal wa Nakuru Teachers College na mukama wayo abo kumanya yatinyine ishomero ryanje nibura ribasa kunjire uko nakoro kunibura basi ishomero ryanje ijo nyambe nazo ize Greek nazo kuna ikene yonti yanayikayo atandika kwebe imbere ishomero college nagirugaho nazo mu secondary school again kuna ikiro yatandika oshomesa atara kuhereza mushara ati nashoberwa ibinda kora nibiye kubitara nyamba umushirije mucoceza yakora umushaka kwiriza kaje shitamo ntore konke cyakina nyamba no kutunga even classes ndashomesa baratunga sente umushirije ndagumiza muri shomesa yabe myaka 2 nareba ntapanda akora busha iki nakoze na handika retirement letter resignation letter naje mutwarira kuna muhereze baro akatere ibintere ngo agintere kashi nyona design gatinera gumiza mu mushomero yawe no mpere sente zaje ya itebe yagitahasena gumashitami nakwa tumwana nagenda narugayo kuna rugireyo naija nashomesa CD ali childhood college nabugana yo musesero doti bine ishomero secondary school kuya nabugene namugambira ati turinde umuntu ni turinde rugayo kali ati handike ba note uji handika administrator naji handika yanterere simu
ati ndakwenda nyinshi akoresha hano nazo that's Sacred Heart Boys kuna ikiro yandi bati mbwenu ruhanga yebare bobare kwisha ati yatiro ko lite bintu byawe bireta nagera na bireta naba headmaster kuri abarabeta ba principals tiba headmaster ba principal na ba principal ko abuna shangire ba master abuna shangire ngo arabasa atakuba ari Uganda ni ai kuja kutwebe mbere kandi icyo twaturya umusizi uti yatangara nyoni nyene mukamu wishomero nitwe twite bakambishomero muragira bute mwene kwa bireba ajata pana what we do to save your neck and save your life ati naza kwereza general administration ebyo kushomesa mbweni wabirgo kuba headmaster wa police wabirgo naza kwereza general administration aza waza kutegeka abantu ni kureba ba master kureba master kubara twaza discipline zabo ya discipline master okureba nankaba non teaching staff umushomero bwena umukama emishara nyenda gitwara nyenda kiri sente nyenda za posting emishara ya masters biha byona abashiye bashorwa ati utatura mwango kuyaza harungi nashita makaguru natakandi abo umukama konkana areba ati bwena ubundaguma ndio wabandi ndio muhanga abantu bakwangura areba konko ndio wabandi nagambira ne ateka amajumu kamo wanje karuga Uganda ndiruka ndalira tinenda garuka kuruga kundalira kai pora kubiya ka 2016 nagira nahandikira umukuru ntande ndakutaha abandishe baro yo kumura nenda kutaha apiri sente zanje nakwata umuhanda ni 2016 nija so kuruga 2016 otwira kuri 2016 ndya okuruga ibiro mwenda kwa mushanje okay hate okutwa kugarakaho kwihobo tandika gukora kutwagarake nyumaho kwihobo tandika gukora mpaka hiwa humurire 2016 ubugara komuka okash esente zawe ukaba zibikota emishara yawe kane inganeta kandi okojikoza saki esente nkaba ndasoma bank kandi shinde guko kujya family kunuya kandi turabasa kubika sente oine family esente ndazohereza kunuya natunga umushara ndakuzohereza ndasiga zo kanje kukunyamba nenga shinzohereze zona ezinda tunga even classes abenda shomesa ziranyamba buko nasigere yo nyenga hato umushara gwa Kenya kankwingana ki umushara gwa Kenya ugwansere mutwara gumena kanana ko custom za Uganda zibankazinga mutwara atana mukaga abashomesa mbatunge mutwara atana mukaga side ejo za Uganda za kono ba that time no in fact abo kubera phone akabari suppose kubenda tunge mutwara ibiricwe kaza Kenya kandi sentenci ne sentenci wasamu za Uganda mutwara atana mukaga za Uganda sente atana mukaga ogenda hacheyo temba ohinguri hanga yes ogenda kora sente zingana neza echo kubanza bari foreigner tibara kushashura atipana bari wakireba ati uriyoshe utegereze ngo utunge sente oyicuze kurwana ngo bakushashura sente ziri barabotere tegereza niho kuze echo kubanza natandika gukora kabanda korera 15 oyine sente mushaho tuyine mubusha koka wajya ngo zikurinda ngo bakwerize sente zurire oraziyakaye you come back you come down oyikirize kokora gire konko toge sente zo kugira kizo kuyamba betu wana ngo toge sente ngizabariya you been problem konka shi Uganda kayaterire kare ahabwenshi wamazire myaka 35 yo na Kenya otaragarukire kare ukagaraka kuni mu system terera kwa Uganda kare turaza ndaza kuma ishande kire no kurwara ko mucara ibyo shande kiriyo abo kuba kantara basa kuja kuno yo kutandika fresh abo kurwara ko kwa kuretaga bashaho kuriya kuri yo mu Uganda bashaho kuza kubatunga tuwozi not very easy kandi kuriya nabiri establish ndababona ndabasa kutunga treatment very easy kandi turi nabashaho habo kuba Uganda government ere katandika rukumuru wenda kinana na zingahi na mukaga so kuruga kinana na mukaga kuhika 2016 kuruwayenzire kurunojira ngo standards of living kuri azikazirimbe munonga okano bawagarashira kwa abantu bakagaruka baye baje bakagaruka cyo kubanza waba oyino okurwaza mane kintu cyugumye kurwaza umukazi it is not very something easy
niwe the breadwinner kandi yari mushomesa niwe uramureberera kandi arwire tino kukora basa kujya mbone kandi gwaronze kubaza kutandika corona. It is not easy kandi kunuya ebintu takabere established ebintu bimwe byagezera kezo kena gambira ebintu kizo niho na twatarike kuzebera kubyari izura rebe twagarukire izura rebe ni ntoizo tikugira ngo warafa kukojoza. It is not easy, you have to think twice. Okay. So mbwene ukekorera cyo magara gawe yowe ukasevinga muringo ki ukabikota n'ibintu ki ebu watungire okwihaho kurwaza omucyara kutunga capacity yo kumuragurusa n'ibintu cye binde bo wayekorera ebinyekorere kunizire yo kubaza no gukora na kanto je sente zinche zinayine akora antochene jana byara 200 mangoes ziri aha ezora reba 205 najibyara kugira ngo tunge bijuma tuhemwe bijuma nabyara umwana hariya konka abantu banatamo baguhinga bagukura cyande turubuzibu twabyara gunda ifaha gundo kwe abantu nashanga batino umutima murongi mbwene hati kuri nyiro umwana mwinshi konka mbwene banatamo bahinga bagukura bagira ki cyo cyande cya discourage munonga hati mbwene no kwisekanda ndatuhuka yo mpora namukutuka yo mpora like that. Otherwise abantu waguryo umwanya guretaga kwingwa hati kenari bire nahereza abantu abarenda nabatira bahinga mwe byabo itakari rugemwe rumbugo nkabitokebyo batata mwe bindi mbwendo nkoga umwanya hati bwabire kurungi abasa kugaruka kutamu umwanya hati ukuje batire yabona yango basa kujya mu rumbugo kurungi kwaboneza yembi ari umwana fresh. Otherwise myane nabyiri nkabyari imitima 220 yona tarogunyene. Abantu hati government zahereze kuterera uko jira bwire bwaboroga Kenya kwisha Uganda kurebeka yawo kweri yo garakayo. Kandi hati ko kuba hari abantu abariya border it was not easy kandi in a passport. Okuraba border it is not something that you jump through. No. Ora za border abashaba bije bakwere stamp wagaruka ku tubaritaga kuri meeting konka waragarukayo no kubagambira ndaza kore ibi bashaba imyezi 3 baragikwereza stamp 3 months urabahirize ko ibyo rakoragaruka. Okay. Abantu binje umwemba zo mahanga ganda bahikayo baterera basetoringa bagura amaju bakora iwe Kenya yine nkebo watunjireyo ningoka gumuryo mupandisa mpaka kugaruka yewe Kenya kaba tarenda ku kaba na tunjireyo itaka konka takarize kurushashurira byazaho kandi ikindi cyo barinda ngo abo kumara ubwire wenda ngo Kenya kandi I don't want to be a non-Ugandan. Ndenda kubi Uganda not kubi Kenyan. Abo ko mayihanga naye gusa umutima gwaje tirira kubi Kenyan abo kuboku tinari bicuruje kindagoye. Na Kenya n'insununje. Wabura kora no murimo. Uri umurimo murungi fine. Konka urakora imirimo rareba ngo eragenda kubi. Nacyo kindi nyote ndakunda kubi foreign. Ndakunda ngo be Ugandan. Am Ugandan by naturalization. I'm Ugandan. By descent and by birth. By everything. Uganda. Okay. So mbwena muntu kureba ha program akakwegera hwata umuringo gwako basa kubikira nyezi. Pardon? Umuntu kureba ha program akakwegera hwata umuringo gwako basa kubikira nyencha kare. Ato icho kubanza okubikira nyencha kare nibyo binkwesenda kora. Ndio mu serious program abo kuba nyoko ikinde ibire binyegire tindakunda byo kujya ngo wazara umwana yombeka ubwo nibwo bworo buraheruka hati yo no chikoro kashi ishikora no kwegesa abana bahize ishomero barondo kuba basa kutunga inacho kurebera agisizo musha ya Mara University ati na mugambiro byo kuzana tuyishimira kandi gukora imirimo yawe ati she's doing very arishakifu ishoko kama kuyahereze university
namutandika kugira ngo tutaza kuza kurondera imirimo baza kurondera imirimo turakora turaja kukomora tandiko tukora kandi tukasheka tandika ibyo gushobora she's doing well atera basa kugura n'itaka nkuko arenda kandi cyaryo mushi so nakora ki exactly exactly nakora ki arashubura nashubura ki ashubura retail ine ngweno byone byarashubura byone biyabona konkari tari nanka tari hardware kandi bitari byombi so ni wamuhire sente zo kutandika akazi yayi katandikira bitari sente twatandikira bintu buke okutandikira imbogoyo umuguze imbogoyo mpora kandi sente zubiko tazizana se kandi enda ngo ushubure later on tuja kuruga mu kintu niko twatandikira mpora agenda ati mugenzi wanje wari ha program nyikiriza tuhendereraho kandi twaturiho muri Cyabuzi Jesse o muri Chenche kandi Kanyabwanga muri Ruhinda North district ne ya Mtombo twatayero mugurisi Dominic Kariyarugoko ebigambo bye wabihurira n'obuhabuzi wabwehurira ningira ngo nabugaruka muri mbantakoraje bitu ninyenda kupikinga mukake kugira ngo kwimizina ryawe icyo cyonka reka mencho natwara ahandi nintekateka ngo program wenecho wayegamu kandi tuwagoma ko kuabori kandi nyowe nandi bet commission nyine Emmanuel Muchunguza kamera Gerard Katsaba mukutereza ibishana abagenzi bitu aha team yareba hindi joro butosha nko kutuba turi tubakunda munonga bugumaho mugumena businje